Na teritoriji opštine Bojnik pronađeni su novi arheološki lokaliteti u okviru projekta Mapiranje arheoloških nalazišta koji je Leskovački narodni muzej radio u saradnji sa Ministarstvom kulture Vlade Srbije. Kako je na preskonferenciji koja je organizovana tim povodom rečeno, u 36 sela Bojničkog kraja evidentirano je 135 lokaliteta, a od tog broja čak 66 su novootkrivena nalazišta. Ovim istraživanjem koje je rađeno od septembra do polovine decembra ove godine, kako je rekla arheolog kustos Julijana Pešić, zabeleženo je 25 lokaliteta iz praistorijskog doba, 31 iz rimskog i 69 lokaliteta iz srednjeg veka. Prilikom istraživanja arheolozi su naišli na veliku pomoć meštana. U selima smo razgovarali sa ljudima, ali pre toga smo se svakako pripremili iz arheološke literature, iz antropogeografske literature. Prikupili smo podatke o svim selima, o lokalitetima, o karakteristikama toga sela. Tako da kada bismo došli u selo, onda smo razgovarali sa ljudima, zamolili bismo ih obično da nas odvedu do lokaliteta koje već imamo evidentirane, a onda bismo u razgovoru sa njima još saznali, razgovarali smo o tome da li su oni nailazili tokom obrade zemlje ili na drugi način na ostatke nekakve od starina. Te tako smo u razgovoru sa ljudima saznali i još podatke o novim lokalitetima. Kako je naglasio arheolog Vladimir Stevanović, lokaliteti na području Bojnika su u veoma lošem stanju zbog divljeg kopanja, a on je uputio i apel da stanovnici koji naiđu na tragove naselja to i prijave Narodnom muzeju u Leskovcu. Veliki broj lokaliteta je u jako lošem stanju usled tragova divljeg kopanja. Naime, divlja arheologija ili divlje kopanje je jako veliki problem sa kojim se suočava naša zemlja danas, a i u dosta dužoj prošlosti nije to nešto skorijeg datuma. Veliki broj lokaliteta je u potpunosti devastiran, neki su čak, naišli smo na neke lokalitete koji imaju preko 20 različitih sondi, odnosno rupa velikih obima, koji su, da kažem, za potrebe te divlje arheologije. Tako da na ovaj način hteli bi da skrenemo pažnju našim sugrađanima, meštanima, da ukoliko naiđu na nešto što bi moglo da ih podsjeća na arheologiju ili na neke starine, da se najbolji način je obratiti se institucijama koji se time bave, iz prostog razloga što mi možemo da uredimo adekvatne istraživanje, da sačuvamo sav materijal, da sačuvamo sve podatke i da na adekvatan način dokumentujemo precizne podatke o samim lokalitetima. Jer kad se jednom lokaliteti iskopaju i prekopaju, vi potpuno uništite jedan taj arheološki sloj, odakle mi dobijamo, znači nama ti predmeti nisu samo bitni, jako je bitni okolnosti u kojima se neki predmet nalazi, koji jednostavno usled devastiranja i uništavanja, traganja za tim predmetima potpuno gubi svaki smisao i potpuno, da kažem, ceo lokalitet se kompromituje. Za opštinu Bojnik je veoma bitno postojanje arheoloških nalazišta koja mogu privući veliki broj naučnika i turista, pa se njihovo postojanje može dovesti u vezu i sa razvojem turističke ponude, istakli su predsednik Skupštine opštine Bojnik Dejan Stojanović i direktor turističke organizacije Danilo Krivokapić. Ovo istraživanje ima izuzetno veliki značaj za našu opštinu jer su ovo u stvari početne istraživanja i identifikacija potencijalnih lokaliteta, odnosno nalazišta na teritoriji naše opštine. Vi ste malo pre čuli da je veliki broj nalazišta identifikovan, 135, od kojih polovina novih. To je veoma značajno za našu opštinu jer zaštita kulturno-istorijskih spomenika i kulturno-istorijskog nasleđa je svakako jedan od prioriteta rada naše lokalne samouprave. Ponavljam još jednom nečega na čemu do sada nismo radili. Apropo u tom pravcu bih istakao jednu aktivnost koju naša lokalna samouprava ima, koja je trenutno aktuelna i aktivna, a to je vezano za konkurisanje, za konkurs Gradovi u fokusu pri Ministarstvu kulture i informisanja. Mi smo baš u tom pravcu imali određene aktivnosti sa željom da dogradimo Dom kulture, izgradimo
prostor gde bi bio jedan deo namenjen galeriji, odnosno delu gde bi bio izložbeni prostor baš vezan za ovakve namene. Ovaj projekat biće nastavljen i naredne godine, kako je rečeno, njegov cilj je sveobuhvatno istraživanje arheološkog nasleđa čitavog bojničkog kraja.